Ev Recep Serek ê xelkê navçeya Tujbaya Wanê ya Bakurê Kurdistanê ye. Wê bi ocaxa Kirêkirî û vê minibûsa xwe di roja sêyem ya Ertejê de xwegihand Semsûrê. Dazde rojan li Semsûrê bi şev û roj çayê li Mexdûrê Ertejê û xwebexşan belav kir. Depremi yaşadım 2011'de bir de 2000'de. من ارتش دیتنه ده سال 2000 2011 و 2020 ده ایش آوی چقاس مزن از دزانم از جور چون موانه من اجاق یک چای کری کر من چای شکر پرداغین سفری و 4 جیرین غازی کری پشتی 10 دمجمیران ده صبح سیم یا ارتش ده از لور بومو من دست به چیکرنا çay کر. Sabah depremin 3. günü sabah oradaydım. Sabah başladım çay hizmetini başladım çay verdim. Recepê ku di mala wî de jî hîn paşmayên Erteja Wanê mayîn, dilê wî li gel Mexdûrê Erteja Semsûrê maye. Ew vegeriyaya mala xwe lê wî hîn ew ji bîr nekirine. Kalbim orada. دلی من لگل وان مایه ین کو مقدور ارتجی نه ین کسو کارن خوش دستانه از هر لوان دفکرم تلفونا چند کسان لگل من هیه هر روز نبجی دو روزان جاره که از تلفونی وان دکمو روشا وان دپرسم Wî di nava 12 rojan de bi 106 kîlo şekir û 65 kîlo çayê 57,000 çayê li xelkê vê parêzgehê belav kiriye. Ew dibêje keyfxweş e ji ber wî kariye bi qasî hêza xwe ji Mexdûrên Ertejê re bibe alîkar û di nav wê sermayê de çayeke germ bigihîne wan.